Lên macam harap lu lên sama tau sama kayak segar saja yang pasangan tes masih rabot mau kejang kedas akhirnya lo ya ditukar main yang paling dua ke nyilang rabot masih subos along nyilang ni jani pengseng ngalang tengah ibu dia masih subos jalan yang ngalang boleh Inik napi ke bawah semangat. Depang ni semua liwat-liwat sentan buko keni. Dong udah dari sing ada panjang tengah main kepuri suri bencana. Nak kenggen dong nuki paman. Sugero di tiang matur kadi makin. Medaging kadi bawah sepalungok cokori dewa. Bumanti ngenten-ngenten banyak takil. Kepuri kadi makin. Napi sani mawinan. Aku ni mawinan. Sampun titiang seselah Ratu Wakung pemekas kewentanane puniki rika ring pengate pak apa ada ipun parokan palungok cokori dewa imade karuna memulihkan punika jatuh sami semuyuk banyak punika raris rauh ring pukubonipun duani makue pinunas pengidihipun rika kenten riyen sing telah medakon paman sing matur ulin mengeluh sebaban paman engkabang untuk kene nyalit manah yang ring palungok cokori dewa napi bawenan kadi punika sinah palungok cokori dewa Brahman dia nungko ring sikian di geng-geng gelas yang pedih sekala banyak sing ada main kepuri bayan kedo aton paman kenapa gelah uli gijaman matan paman kana menggelah narko yang kene unape paman masego ne paman saat mato paman memadakan kawung uli surya kencana ne kene kena paman amatro nenten-wenten manah diangkat punika ulan ne jani kawang kitan paman na dalakan puli matur gede beli agung tudung biang dewa kating amres kene di kene yang ngamres ni mangkin sampun unukan pengapih ini sayang kalian jam sore oh iya nang benar
benar matur. Apa atur aku kapene adik kan dikedo ya di. Kalau tiang matur, wenten bawa si doyare yang si kiati dia ngawe nang pajak nenten wenten mau takil kepuri natu aku. Pandang matur benar. Genggen mirip punuk nih. Sampun saking suwe di tiang sesela. Punika ring pogate parekan pun Cokorewo imade karuno memulihkan puniki jatuh bolehipun nyambut kewosanan wa makin kewentenanipun ratu aku sedang sikat makin kewentenanipun napi pinunas banyak sido kesiden yenane tiwas presida suge yenane sukan presida kena penyukaan kadi punika niko mawe nang haris modiosa bakte nipun banyak oleh kewentenanipun kemade karuna. Oh, ini kene unduke. Patutnya agung kamu jadi nyelang. Tagih sanang tuake. Yen ali atas resto, ne ada di jagat ini kekerjaan jagat. Yen depannya gelah. Man ne madang apa adane? Hijau utawi apa dia mah patut dia matur kepuri tu ia sekata matur menang ini sejak aku ni kamu oh yang tadi pun itu banyak tiang malih ialah kekawetan ni pun mati karuna pelungu cokori dia kalau kene ini tagihnya benar-benar Aris sanang tua ketagihnya dia yang sing bangun Lauta, geng-geng kena kagungnya. Mati ayo. Yang tadi puniko, banyak yang tadi makin ngemarti. Belum muncul. Kalau orang kaya sombong wajar, tetapi kalau orang miskin sombong keterlaluan. Ada ulian sana tua, cing ini Iya nak kalong, iya nak lacur, genggen mau bangkes, iya nak lacur ke sepidan mau bangkes menuju gelem len. Krisis yang Dani lah kau bersuke len bangkasen len sukses ini teman hati yang berada di nasuke mau bangkas kan berbeda len ye belian yo lagu orang nulis tau kita kok suke nudang lagi nu pelak kadok beli sugih muliani enten makena beli udah ada bapo kemang sanang tua bapo matanan saya ada ngabang apa wali sugih mati itu sombong jadi cuma kesugihan jawalan sak ke di bapo mulian bangun ide sanan tua ke di bapo awak mungkin mereka kapakane jeglais ke beles kaji sugih bukan jadi si kuangan apa bapo kan kena yang kunjung yang cepo sajo kena made kan abang kunjung bapo nih kan mau kuyungnya nih oh di banannya begenap oh nana mah gua besek apa kok nih nasi lanying sih nasi lanying tumpang nasi lanying tumpang ada itu dojin gitu nah bengai tumpang nak kemarin main mana dalam di bawah ya tumpang kan saya misi
Bangsa palat tawang yang sujatan ane mandi lakar bongkar kebubukan ane mau Maling pis bolong Dalam melekat lama. Sedawan nama Munyong, siap. mirip dia mengunjung lakar Polos-polosin, orangnya polos-polosin. Semua ini tumben yang saya nggak ingat nyaman tiang ini diklik-klik beli gulai beli apa ini tiang main abang bapu kunjung kangwang bocoknya kangwang apa ngeros oh semua Bikin mandro, coba jangan mandro sing iso mau mandro no. oh kangwang po nak sing ado apo nyen po wah nasi kunyuk lak-lak pikang misi bapo dedemenan bapoe. Tunggu ada ngawang-ngawang ingat yang ada bunyi mo. Ya nak bapu. Nyanyi dia bilang bunyi nenek mau lor. Udiang apa kuangan punyung jangan apa Tindakan awas bapu. Jangan punya di bawah. jangan di bapu Bapak. Mana bagi pesan bapu jenis ada ini ya nak. Nesing jada lendua aja keluar nulungin anak. Bapak saja nengah berhubungan dengan Papung alir jenis mati. Ulian papung kabar jaya tapi sunaya mawinan papung nasib lampu. Netwake mati karuno kani nulungin. Nana bangkit papung. semua dia mau memang jadi bapu lagi bapu super masak ngeraman dia bapu Saya bakal gelanting ini jadi mau lor. Makanya pada mulu penimulu tua berjalan bapu. Alon-alon Komen kadira separakat yang sampai Kewalan mulu berjalan aku Lumadik bapak Mantonos ada melang. ngemasin mati Jadi mati karunia Biasa. itu masih aku Mati gini kata bapak.
Omah bapo ni subotlah. Sing ada dongo si jening bakal mesayup. Kijo yo pejalan ade. Bapo mantong mosa ni melah. Ajak ilnya nade. Cinta setia muli di kedua. Ajak anak bapo ni nade. Kenapa? Anak suar-suar sobat apa tuh? Mares sumekan yang beli ya sobat. Makau kan jakonya. Apa sekali pangalung. Dia ada sepuluh dia deh. Kuliah di bapo. Nih ada sepanah di bapo kesengsaraan gini. Sing rasa sing umum bayar tiada beli koma. Beli made karung. Beli kulit. Koma apal asmara bunga. Ada badan lo belong ya? Lo belong. Tiang mongket. Menit nih lo moket. Tiang mongket. Lo moket. Nih nih. Ada tiang itu hilok santi beli. Tiang lo puas ada. Luas masa Apa dia yang hancur segala meme mampu. Mati yang masih suka Gini. Jangan laku dia. Mire belum masih subuh ningat keken rosi bako. Sehingga beli yang kematian di bako. Beli aja di bapo. Bapo mahang ide sanan. Ulian sanan beli sudah jatuh. Tadi kene ngeredak beli mas. Sudah. Somong beli. Jak beli jadi yang kawinin beli. Lah jadi menyamuk. Tiang nyuk semang kesan lekan beli deh. Beli suge, beli liang. Ya wala panah di bapo sengsara apa guna hidup suge. Jak dari ulo rawas. Lan ke pondok belinya beli sekuangan apa? Dekat dengan orang tulungan. Cuma beli sebuah ada villa dasar. Wih, Dicoba. Sajang. daso bilang. Ya di kamar 236 banyak. Kamar cinglap gila wadaso kengken nomor 36. Kenapa enggak hebat? Legan beli ni dia. Tahu semua dia berada jadi beli. Dede ramah itu subdan. Apa aja pagelahan beli nih yang dulu. Itu pagelahan dulu aja pokoknya. Main aja pagelahan lo beli lah. Orang ada masih Jangan. Jadi ini kalau beli ini. One membangun beli one sepak. Banyak ada campur ayam. Yang tahu ayam mau ayam. Nanti bakal. Beli mati. Sud, lo sempat diambil kau ni lo lega beli. Kira dia sempat kena gue beli barang ngerasan sempat sih. Beli mati. Kayang kejani tiang konen presiden bakal ngensapa. Paunukan batin bapak tiang ni. Dan subuh lantas beli. Konen manti yang mayang utang kape ning raramu. Nejani bapo subuh ngalahin mati li. Kini lo belum kita panggigisan sempat kena gue. Di manusia perjalanan itu akan dulu lekat mau rep pemeraja dasar mati. Kadirasanya dia peninggalan lu yang di bapo silahkan muali itu gue. Di
subane ada raos beli ni pokok itu marah kapenin dia. Marah dadi motu galang apa ada kena tiang lima ge. Jangan loh. Namai malu beli. Yang banget tuh beli pekan aja beli ke apa? Hah? Aduh, tuh beli. Hotel apa tuh? Lacur nang beli lacur irang beli. Kengken lah, cok kengken. Sana nih karsang di danak aku. Hah? Sanan tua ke lo? Beli nak tinggal masih kendo di bukan Sanan tuh. Ikan weekend balik jadi pakai soda kau sudah. Ikan ganti ambil sana nih. Apa lakan bondol ini? Tuh, bang. Salingnya kau nggak bilang. Ada kalau menang sih. Jadi lemut sudah aja bekerja. Kengken berdaya pangsing kantor sarang dua kebuli. Nah, jinglah aja kengken tuh. Ikan apa tuh? Beli Nah, buka udah jak bekerja. bekejang beli. Nanggil man. Nang pedingahang malu menyentiang beli. Da beli mapanganan sebet tajak mekejang. Seng dadi seng pragatang yang sebet beli. Beli. Jangan loh. Jadi kini sampan medaya nang bangun malu beli. Jadi kini sampan medaya. Apaan di dua go ngarsa yang sana dua gitu. Nih jani lan ngadang pasi omaran beli. Hah? Jalan mau Usul omaran. dua bener beli. Ada yang mau bantah saya marah kok. Tuh dia nggak dibeli belum. Sana dua gitu. Angon bantang si omaro beli. Mat-matan saya marah nih. Nyen jo presiden negesin tanan tua gitu turmaning patut tegas sio nih do pina ke Jayanti di Pesiwomaran kok lo Tuh ada menang. turmaning pikoli anak ke Jayanti sejadole tuah sanan tua ke sidekatur turmaning iya nen muani anak itu presiden negesin sanan tua ke tiang misa dia bakal mesomaan mejang kepat lawan ngajak nak muani Kini lo di Subane kita bikin beli makretek bilang. Ada nawang ngertiin saran cuakin ya? Beli si nawang. Beli si nawang. Beli nih nampi kan masih nawang. Beli nawang. 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 Ceng, apa yang si nepong no? Jadi kengken bang nih. tiang ane nawang Hah? tegas sanan tua gitu Iya, Nur. apa ni bapu nunen tiang di pengipian bapu Oh, nawang. Ilo nawang. Iya gitu itu udah mau pesu. Adik kita. tuh dia Jangan ada yang bagus koordinat ini juangnya sama. Liusan bayar lihat. Jadi punya gitu. Jangan 1 juta ngadang saya marah. Apa? Lihat guys, tahu. Jadi panitia irago. Oh. Kadang si Umar Rago. rago. Ane nawang jawab ane rago. Dia jadi wasit, jadi jurinya. Jangan. Oh, apalah di juri? Jangan asal ngomong orang sana tua mau ngebaca kalah. Anak sing bakal nang lo santi sing bakal. Papan juri. Jurinya. Tidak bisa diganggu gugat. Ya gitu. Begitu lan. Beli Sobiahan. nyobian. Nah, Beli ya. Ada bang. Yen korelasi ini meninggi. Yen marekan, yen banyak tembak dengar. ini itu jangan nih. Tuh. Oh, Juri kemudian ini dengar. Nah, pada aja. Vaksin ada makatan sana nih. asal buat cawa apa tak leh. Kade rasa mana aja pilihan. Lihat lu santi si bakal. Awas kanan katur yang ada nak menang. Dah dua kilangan dua lagi, kilangan sana dua. Nah, Ini.
sesuai baru. Ah, onen. Onen mulai. Nyoba. Oh, nyoba. Woi, Nawagan. Apura niki. Oh, berarti saya nabi. Weh, liu pemilan masih marah mengiring ke mengiring. Lilu semua mana? Liu. Oke, belinya. Wih, Nona Sugren nawagan niki peraratu saya nabi. Mas bagus peraratu saya. bagus. Nawagan Oh, titian mawen saking bukit seni Bukit Seni. seni. Gumanti patut pisan. Jadi kemilan teh. Niki masih sekali kan. betul titian sarang kali Belinya. Ledaran. Wadah kali puniki kue dengan kolong jaya kita terus. Wah ini. Belum pesan juga. Nah, kaki beten enggak. Wah. iki kena sawo mare Waktu ada pemilu jelas ada pertemuan jelek kita baru dua ini. ngawat ngeraos kengken ugar saya mare deh pemilat teh sing adalah cenik kelih tuh badan mare dewek tuh aja Nah aja pasti ngelat mati ya ini. Ayo mana? bukan kalah lo nah apa betul Ada awakan. Bapak masih sihir ada seseran ya. bapak madan kanjeruk Nah, ya kalah boleh Apa sebab. kanjeng? Enggak. Boleh. kanjer bukan kalah panitia Nah, malu Seni. takut deh. apa kerdakonan Lijan bungot ya. nih bungut kan bu Kan ajangnya bungot ya. ini saya bungut nih Apa? sujen Bungot keluci dari jelema. oh 58 tahun memang pensiun Coba nih jelema kene mana? ada gitu Jadi itu nanti. mau stoknya buat lah pabrik mau mati Oh, gitu. senang cahaya paling terakhir panitia Ya. jangan panitia nyada nih Maaf. apel DC Ada. ada ide tuh apel ada nih apel Ada tuh apel ada sajang nih lu mau apa mau ada buah-buahan gitu mau makan peraratunya katurin pangbaru milu bareng bersama. Asal berkelas sebenarnya peraratunya raw. Saya ngado sih gue ngasane. aduh beli Adi kawijan. Milu masa kemarin nih? Inggih. Ratu, Kak Milu. Ya, Kak, cek tua tadi balik. Bapak lega tuh Pak. Juri dina juri. 100. Ah, Sarang Yolas sini. boleh ajak onyana ya yang ke Makassar semua. Bojager, buset. Tidak ngelung seluruh latihan ya bos. Rap. Oh, ya dia kembal. Sarang senangnya sadi Menang dumot menang. ina yang menang ah bosku. Nasi dingin Wenten apa sadi jadi atur panyembraman titian Samatra. Aingih ratu sarang sinamnya. Sane sampun prasida leda ngeraungin ini karya si Wemaran titian. Sane mangkin wenten atur titian Samatra. Sane pindah ke Bantang si Wemarune punika boy wenten tios puniki wantah sanan tua. Sang sapa sira jemalih bos-bos. Sane presiden negesin sanan tuake puniki. Semalene patok tegas ipune. Punika sane kebos Jayanti ring pasi Wemaran. Semalene pikoleh nyane boyo wenten tios. Sanan tuake puniki jadi katur. Semalene yen anake punika lanang. Titiang misal dia pindah ke Rabin nake lanang punika. Besek man sanan tua. Inggih Pak. Aduh, man rapi ya. Ya makanya ya. Nah, Nggih. Ya, Adi pasti. punika mungguin mat-matan saya marep. Duaning sampun kemana anu titian sane bini hajam ngerawin poro titian wantah saking puni saking suni kencana. Ya, malu. Terus Terus. Hah? Mana kan duwe dumot? Bapak, kalau kene tapi ya ngawa mah kadang yang mana? Aduh nyuang kadang di tiang ajak sirap tuh. Wah, sudah di. Udah harus
Ngono mengalmu. Yuk, Pak. Sanan tua. Semangan baru bangun. Duaning sampun puput. Telu benjungo. Diketu artinya Pak. Duh dah bangsa. Aduh, aduh. Benar betul. Apa sih? Ampun. Pleh tuh. Boleh. Nih jangan tinggal. Ya. Buyur. Juga. Tapi kena inyon tuh Sing tadi angon megipok ku sirah kok. Vertigo. Sirah angon megipok kan. Raja gelem-geleman masih pamilu. Arten sanan tuane. Moyong udah bekemblongna kepeleng kan semuanya. Sanan tua. Artene apa sih sanan tua? Artinya tuh Aduh, sanan tua. Lu. Sanan tua. Coba keras seduk nyananya. Ada. Adi cari laci-laci karat korot gitu tidak? Iya. Duaning sampun dan mulihan. Makin siosan. Iki barangkali jaga ngawinten saya bareng. Urusan pemilat Iya, urusan. Sani makin ngawin sih. Oh, niki. Urusan radu dua aku. Dan awak makan yang mana? Ada. Kali itu. Wagung salem. Simon sururung titiang jadi ngelaksanaan dadosnya titiang manut atas lindungan sang sapu siru sana ngemilat niki Panitia. ini dadot ngemilat titiang puniki niki Jual pada siki ya. Kak Ajruk. sana dados bantang pawiso kuno Iki laksanaan gua betul. Tapi tegas nih kamu. Tegasnya lala celilir. sanan tua artinya sesana nan kekinan tujuan wa irake apun dan perangkat Baru bangun. Juri kuang pembang penasaran juri. Bodoh bagus. Iki selantur nyali muskel yang ku mati pacar ngawinten saya baru urusan Ledangan. sanan Pak. Nggih. Titiang nyelanggala. Raya nyarangin ngemilatin daging pesewa marang duwe. Mapi tegas sanan tua. Saking nekeng tuas. Nangun jagat mangderahayu. Tuak manah titiang. Sami kawan pun diketegasnya. Yang bakaja kalah. Sanan dilah. Iloh jangan ayo rumah di pondok. Yo. Semangan. Baru bangun. Tetap milu loh. Kakak Milo ah. Oh. Dia udah ngomong bungkatnya nan. Kak besuge nih. Ngomong kono suge dia setruknya. Enggak dong. Semangat. Kakak Milo. Bungkak sebuah ada ini. Nggih. Kalau tegar-tegarin. Numadak sida berpekak. Nyawes apa gunahan sana tua itu. Nggih. Begenit. Nah, juri apa? Sanan tua maka ngaran sesana Sesana kan? Ingat. Gengnya ada di sini. Lima deh. Terus subah deh benak tegas sanan tua itu. hei Tua
Melah pelaksanaan yang buka kene ya. Yen kene wicarane krasa benwakin. Nin sangkanen ngeke daya. Onen prakat supaya mekemong. Nak kenten lawan. Saya kang wakil mulai melipatan akan wakil mati ini ngetokin di over mana. Nah, yang dijadi Nang ilingan kadi atur titiang sani sampun sireja sani nulitin saya marah dan presiden Negesin kaon sampun kaon mapan punika ini benar sekali lo nawang itu udah tua benar saja ibapot ane milakin si Womarin itu tua benar tegas sanan tua. aduh oh Bapak, Bapak main deket Bapak dari kok konten berapa? Gak di ngawang-ngawang ada suami. Cara menjadi bapak gue nekai. Nih, yang bu, sesana gumanti teges sananen tuh. Pangerap daning kali murkaning jana wimuko wangerebut atukar pada wangerebut kawirian bumi kali juga nih manusia kepetengan konyang makejang pada ngerebut tongos ngerebut linggih tuan uring baratia makul lawan baratara wadamu jek mekerah mesiat ngajak nyamuk ribu kinayuh pakesaraya musuh angon bersayupan mawenan sesano ne mangga sangga di sana nentu mau tegan jening tegan sesano ne pang mangga angon ni dewo nyangero pekayun lan wacana mapan bumi janin darmo kinurah kepatutane membadai jani jening karena nyin kaden jening dane ane dadi nak lingsir nyin silo kriana patih murah aduh Dari ampura Gusti Ampura Bijan Gusti. Nah bapak sing lebih salah mapan cai sinawang unuk petekan bapak mai. Jadi lautan jening iring kriana patih murah kemo ke suryo kencana mami dano siro kriana agung mapan agung dosa kurang patih abesit pengide bapo de karena nilo santi pianak bapo mulo jatuh karma ni dewo ingetang dap kasukertan jagat di suryo kencana dumugi persida memulai kami asap nih kalian bapo jenis kalian bapo Bapak mengungsi Sudiolo. Bulan yang sedikit Suat moto mengelilingi Wendeng. Bapak. Sane mapikole mana repa saya marah wanda Gusti Ningsir Benar. biar wanda kakak atau titiang kantun Santi kantun baja biar wanda ledang wenten jaga tengah setiang bajeng Gusti Ningsir Menapa kali deh tening Matur sane tengah setiang terwenten tios Gusti Gusti tak sabun Ningsir nih bapak lo suboto bapak
matur munto ke cukup. Nah, gini. Ampura dipian Gusti. Nah, Gusti kan sampun lingsir. polinsir bapak ken. Mari karuna kantun truna. Makin banget pinunas titiang ring Gusti. Gusti kan sampun lingsir. Polinsir. Sen berangkatan bedak tuh itu jangan matur nak. Gendane Gusti Sekarang kanang beli matur. Nawa kang Gusti iapa tan petanggu imade tan petanggu pakai dijam matur ring Bener, Gusti kalau mau tangguh di rawas saya. lo santi kantun baja Iya. made karuna kantun truna Bener. yang dados di tiang nas ring paling Gusti kan sampun isih makin tunas di tiang ring paling Gusti Made Karuna, made karuna kantun truna tunas di tiang ring lo santi bajang Gusti kan sampun isih Sudah luas bojong kekeluduk. Apa dok? yen keni tanya keraos cine, sebang ci kena ban bapak ngerasa, Iya. sing dingah mara. Lo santi mula pejatuh karman cenenge. Raden kete bapak dia ngeraos mara. Iya, Gusti tak sampun lingsir. Ben. Bapak tahu bapak ken bolingsir, kete ada pengucap-ucap bapak ngene. Dijam ngadan sarangipun. Bener. cocok deh cocok Hei. Den malu. Den malu den. Bapak tika main ujian kaden cai. Sing jauh oleh cai. Nak bapak ngerapa menang itu. Kena bapak ngudiang, kena bapak ngantenan, kena bapak ngajak mulai, bapak nih ngelak. ampun aja kok mulai Gusti kan sampun lingsir Ben. Bapak juga main. Mula sing adelen. Kal nyase kertiang, jagat teh mapan kena ruhara kadijani. Sangkani pekarden ya ipateh agung dipuri. Mangkin kayun paling ini sampun api. Jadi Iya. lautan saya kembali ke sudah kejana. Walasan kengken kematian ya dok buku tahu titi. Yang penyidang cai walasan tu jaduan. Beli made. Udah beli semadang saya beli. Ada pengenikan Gusti Patih buka kekdo. Laksana yang beli. Nih ada sanan tua kene. Nih sanang punut beli. Sinak sana nih ngomong karo dursi lah di jagat deh. Prasida ban beli ngelepur. Prasida ban beli bakar. Mendengar tu. Pangliasa kerten bapak dijaga ke situ. Paripurna melajalan. Asa paniki ke selingsir. Yang kadi punika pigasan kalau Gusti. Mangga titiang nguputan ipun ipadadung pamit. Panda berkijang. Ragati mati si panjango. Jadilah ancam tekannya. Kengken ya pikolnya. Lan kete Tumadak numadik. Pemargani beli made. Prasida mapi koli. Lan Prasida jadi. dijaya ring payudan. sehingga rumah bapak malu. Rumah bapak bersada kamai. Main jalan.